teman-teman, berjumpa lagi bersama Amit Channel. Semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Wah, kita ikut mulai mencari nih teman-teman di atas genteng teman-teman. Seperti tadi teman-teman. Wah, di sini ada ada ayam teman-teman, ada anak ayam teman-teman, ada 2 teman-teman. Wah, di atas genteng teman-teman. Wow, kita ambil sarang 2 nih teman-teman. Wow, itu anak ayam teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow, anak ayamnya nih teman-teman. Wah, ada yang jatuh nih teman-teman. Kita berdirian, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Oh, di sini ada apa teman-teman? Wow. Di sini ada apa teman-teman? Wah, di sini ada barongsai ya teman-teman. Warna biru teman-teman. Matanya merah teman-teman. Wow, seram sekali teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wah, barongsai warna biru nih teman-teman. Wah, anginnya kencang sekali teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada Upin sama Wayang Upin teman-teman. Wah, Upinnya 2 teman-teman, tapi beda teman-teman. Itu Upin boneka, itu Wayang Upin teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, Upin teman-teman. Ada Ipinnya teman-teman. Kita taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Di sini ada apa teman-teman? Wow. Di atas genteng nih teman-teman. Sekali kita mencarinya teman-teman. Wah, di sini ada masa sama boneka boba yang jumbo teman-teman. Wow, yuk kita ambil teman-teman. Masa sama boneka boba teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, masa boba teman-teman. Wah, kita cari lagi yuk teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada apa ya teman-teman? Wow, di sini atas genteng nih teman-teman. Wah, di sini ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Muka bersama muka putih teman-teman. Cowok cewek teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Ondel-ondel Betawi teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.